Muhammad, tangan ni pala ada moto-moto. Kena sadi ya tanai tangan ni. Loki mangke subuh, mana kenapa aku tele humo, bapak lo kemeturiki. Ayo tanai. Apa no? Hah? Aga, setengah lang. Nalon itu mandrele. Ada mo taja, tanalo ka ni mandre. Impani gattine, paloni hetatennange. Itu lo diandrene, lawe mana tatwe. Wai lisana panne, wai to lisana kacai. Andre ni ra asardi. Pada na kabaririsan naso, mita-matoti wani, boleh ki bola na pa desa. Kore na chore belte. Dewe lo mandri tune, we mana twe. Patujuku, daging, manu, udang, bukang, beli bandeng, beli tungkulu. Andre itu nasardi. Paya tahun baka aku boleh. Itu lo diandrene. Napi mata aja melupu ni. Nawe mana tuh? Ke bawah nasardi. Kode melo. Yang penting fasilnya ngumuko. Kumapa ka tuh ne ula biar yo ko matindro. Ya feru eh. Awe, wah, toto betukan naka, mandar rumah tama, we bawa, leka dale mega puang. Muhammad, tandela ni selesai. Pukul tattaro ni vale. Atau na nasardi, tandela ni soy. Jolone si Devi menantu apa seding. Atau na nasardi, talo ko belan dari tamin rebare. Papuri raba pelari. Udah tolong kami rebare, wes itu dibuka. Ramadan tiba, pagi-pagi Maluku tengah sok mendekat. Lihat tuh kan dong. Panu mo iwan ang pataklikin ng tumpinro. Astagfirullah, setan malino. Allahu Akbar. Wah, iku betul kali mondi. Gandong, amal mo naman tinro ko to. Dia menyokong siyang asra, aro. Mau ni si G. Hah? Asra ni pala. Ya ko sa toni lang patatay pito. Lele tu ye. Ni di kau lah pesan. Di loram gatiun. Alena, nak nasta tepiti. Astagfirullah. Melupu kakawang. Posaga ye. Wi telopong. Nama tuang semua puasa pada temu. Aku hanya manusia biasa yang bisa lapar dan haus. Meledak.
Matu kan donge, selik matu jangan ngasra. Cantik anakku. Ancu Tony ngena. Tuh melapis mbak Mina. Nina bobo, oh Nina bobo. Kalau tidak bobo, nokoku asu jangan. Yang, kamu tak aja ke tuh. Ada yang mau magili sangoy-sangoy, nan pelan ya soy. Kahit na amlo minus susoy. Berang kicet deh yang pas lo kumendre Sabra kini anak belum minus susu saja nih pelayanan nak anak kewini 1000 bibir yang aja nih meta papu sangi kamu deh mulai peletu pusamu aku setengah suk situ itu sih ke bapak amunan aja joge keki Pak di sini bulan. Aja nang urus Pak deh senatar. Jangan tompe nah. Masuk. Makan. One aku malam mati karung tanya matuk karungnya pelari tuh we. Nah, kenalan ayo lo pelari tuh we den aku neleki barang neri tama kalau datar ai. Kesiri kau ini tuh kone mati karung. Ada alam masih irina nere tuh lo kamen nau jo kan watu. Ule, taruh batang mati. Kalau kau pakai lepasin macam, kalau sudah tak bakal tidur aku. Aku nggak kali kemati nau ke jual sih. Kalau tuh lele tidur aku. One ketan rumah boenre, kalau kau pakai aku tanah kibere, masih biasa masih dekat. Ah, gali wala si masih dekat. Nih to na to liwat di namon rino Ya aku makan diam boenre, agak paling alam monruli noe. Monruli na nasardi. Apa deh panarata jalan na matu. Assalamualaikum Ambo Andre. Dan namanya si barata dewasa lele si karung. Waalaikumsalam dampe ngain dologo ko berak si karo rak tenang ko kipa warungnya joka pak ko bola makurato ni Sama kede memang kena sardi. Menurut liwat kede namon rili noy. Cuma rukan yang kelingki matu. Terima kasih Ambo Andre. Loyolo na ya. wala sangat tinggal lo ber aku tangan beres ke rumah na ini tak apa zaman sengon urus sih dibalik sih mau sih ngatu dikurus sih pelang sih ditalak sih mati kakak deh belum kepala sekarang tindro Ama, lisa mulang, pa tu, majoge-joge tong. Meme bondes some lisa ku majoge-joge pama puasai meluputoy. Ya kamu lisa mo mapuasa ulangi kule mapuasa. Hama bondes some teluton ni berturut-turut digakal aku. Maboroto ko sa dingi kulang. Dari ko sa diwi teman datang aso. Iya na tau bondes some digakal aku kemi teman reku bolaku berarti saya tahu ita. Puasa da si Romano si tangi ko apo sangi ulang.
Nakatukwalik sa taman ko bolamu. Anu je bondeso me, masakang ke malino lepa bolaku. Sembarato sa dingi kulang. Katarindo logo ti karung Ketong tarindo logo. Biasa nindo logo ko ti karung lo tumin rebre. Kulang. Kati ko. Sebelumnya nih taki. Nih, mana kelari tantula si buat tante boleh some. Duit pengen nak sarde. Resap sa di kulang ngapusangin pak. Mga bocah mak timur. Namo to dong ngaju bagus ba doni pa ada satu pisangi jo. Dulu pak mak kilo pak. Marhaban ya syaro Ramadan ya syaro sia pisangi jola visi India wan remana ko buka kak. Kalau kau pang kerja kak besi dia tudang sambil kaji buka puasa. Pak kok kau nyemun nih kita pesan di mana dong aja. Sama kerama bos. Bandung, mana ke Dendre masa pejang asra aku bakal limu ke suju. Apa kemeto ya langsung pajak kayak ketutup bonus nata cedi. Era kasih dimit bukan dong? Mita tuh. Perisan mondi, misan ibu yang gepre. Perisan nih kese mondi. Dula, deto di tu MC. Ular Malang, lauk tambah samu. Masalah lagi ya. Sama kono, penyor samu. Orang demon dia ada bangka, tapi lupa kak. Iya, ada pengetok kak. Lo naya. Untuk kelep aja. Oke. Stone Joko. Gandot ako. Mati na. Niko Joko, si Ulan siapa ko? Kenapa ko kontuk? Pajain kamu? Gandang, jangan masih ngeulang ke Malangi. Astagfirullah. Ada apa ikan bela Joko? Meja kecil belaku. Putri, kenapa nggak pernah kelihatan kasih? Iya nih, nggak tahu kemana. Ih, ngapain juga kita pikirin kasih na orang jahat? Mana deh? Sana, Bang. Dari mana dek? Dari belakang ke depan. Nih kalau kita nih. Hindi lo, gue taruh. Masang kini sepur kak mah pelari. Lo seremin rubber aku iya. Pati taruh karung. Nek, ini itu taruh, lari taruh. Nggak kalau lari na sarde. Udah misalnya lo kemin rubber. Dapat sampai dari kamu. Nggak ada deh, subuh-subuhnya dole ya ke rumahnya. Mutu-mutu tuh deh. Sabi to don remin rubber. Dari mana? Nggak kenapa. Sila ko to di ne. Napikinitan na rita ni deso ni lari. May makasagay-sagay na tayo na nalo ko na sa baro eh. Aga na pala mga ito bukan ne. Wena, kena sarde. Masa way dan subo ne. Way to na dibukang. Dito na tila sa batero. Rode akin na sarde. Na ito, meron ka ako bola. Ne, lokale pa mato mga jiwa. Lepan na, padacayin ko mga aji ko wa. Iya ne.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hari ini sehat semua? Ya, sudah itu marilah kita lanjutkan mengaji. Ya, sebelum kita mengaji, kita berbaca doa dulu, Sholatul Fatihah. Ya, jadi saya baca Sholatul Fatihah, kalian semua ikuti. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh mana insat maaf betul mari makasih dia tuh kan kira gitu anak-anak oh dia kapan aku suruh anak sih apa mau lagi temu Magi kina mana kena madodol ada ki? Pura ki kaman resobat tuh deh. Iya kok mak gitu pale. Belo doa ki pangalata ini nak mau ki naring pangalata ala papi dalle. Ina sapa itu dia disengi dalle nak. Kuli mana pangalata ala. Jadi sebagai rupa tahu agak sana berusaha mik bawah. Jadi rupakan kesini nadale pangalata mana di? Iya, terima kasih boleh Pak Ustadz. Ini semua boleh diolong kasih kesiratin waktu. Dari sini pale nak, aki tutup ki pelewa dia lelangnya di anggarangi papa saku den remang kada itu risengnya dalle kuliman pangalata lah. Jadi koki pangalata marala di nak. Yang jawab ni pale. Ya, jadi anak-anak kita ngajinya kita lanjut lagi. Oke. Ya, oke anak-anak, mungkin ngajinya sore hari ini sekian dulu. Besok kita lanjut lagi. Dan kita tutup dengan membaca Shadaqallahul Adzim.
Tegra lo kasardi. Nadente man lo ka mengaji de gali itu. Sedangkan Dani tak ada gali itu. Matulis suni. Wih, dah selapan nasari. Teko le metala ada mengaji. Matin rato dana ta aja ko. Matulis suni ne, puro na pisa ko masigi Mana ka bisa ko nasardi? Joko mo mene, kalau sudah sakit pingsan. Apa bahasa seru nasardi? Loka maji nene. Mana kalau ka maja ne nasardi lo ka maga? Loka masumpa jang. Sumpah jangan ka nasardi, na de pa na tayo mangaribi. Napadang nga pa ustad ne. Ko di gaga bare masumpa jaki melo dalle. Papuang mana misa dalle. Amo to balang lindro mo, balang otto mo na ko de mo lo ka mapalaw, de to nenre bola dalle pa dalle lo pa di sapa. Ha, loka ha masumpa jan ne. Pada ka pa ustad harus digare masumpa jan melo dalle. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Oh puang, kasih garis sekuya, bisa tak mana? Kakak kasih dalle, pai di mana misang dalle puang? Oh puang, ang kelingi farelokku. Oh puang. Agar ye, boleh tege kita pengkebuang. Agar di sana. Oh puang, terima kasih banyak puang. Mandar dapat pisang hijau puang. Oh puang, mandar dapat pisang hijau puang. Oh puang, terima kasih banyak. Oh puang, terima kasih banyak puang. Oh puang, terima kasih banyak puang. Minta tuh. Dia pujuk masa apa dale ne, beda sendiri dale. Sedih. Lalu, Bilang anak-anak tunggu-tunggu nabi tuh dia. Anak kita nabek cuy di mobil. di tuan dus pisang hijau. Waduh, ini cukup lu. Jadi nih, nih jadi. Kalau kita rela doa munasardi langsung tong ada terima puangnya. Makanya Pak Ustad. Kok digabar ngasum pajaki mel juang. Mata pana nasardi. Bahkan catong doa anak pasung pajangnya. Jadi nih. Ada nama lain nasardi apa biringnya gemelu andre. Pisang hijau, esteller, lepas abedo, lepas ikor ya. Tadi ke boros nasardi, dia tuh gak dipakai malepe, jadi jalin oling ke cedi. Mana ya? Lo kok apa tuh baru deh? Loka tuh. Apa yang mau lu boros?
Matu jo kan mali papa buka. Ah, Loki jo kembali papu buka. Ku bepa lengi. Maka tuh hingga cici bepa. Nih, matu jo kan mali bepa. Boleh tindak logo. Nih tu nak sardi. Boleh kamu nih apa bu kerita nyang 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 nyang. Jangan pacinin nang apa bukan window logo payah lo tolong kembali India. Nih tatu Rita. Wadi delu ceden logo jadi jangan lo kayak ameli. Rita, masak dari sakit ke domo. Napa kak minta ti karung, mufati lari li sebalamu, mututu kakak tangan. Matu jokin ini aja beti-beti nenek Rita, satu lebih sisi langga-langga. Jatuh di Andre. Indah logo jaman tali wali, wah dia tutu disugi tutu. Mawe,